Am kalong kum ni ngayo sengoh nagi kubor malah ke social media kam tamu ilu di bah imat ke VP ke kuat manwan tur sekretariat akan duterik rangkat bat kartu ka ni ki jing diman kum makila kedawi madagi poin bagi kum masiputuli sana keleng jungi sarkar barbor ni open ni ka dore ke jingkhang ban ya kan ni ka gunung isu point number 1 an sakawai ro bon sini kum baju kan chief minister bat ka MDE hibarok kawai maka no isu jumai ba bon sing ni kan pa office da ka dialogue and discussion kenapa kan pos ke jing ba namar banong don kanu isu bangin ya lampai ba ki pai ba kemanto ayu pai ba ke jering ku no mikmat ada ngasubu mentang kan arteng ku si ka jed yang tedon ke isu jung ke wanar dengan hap khodo pai ba ban legislatorian ngalak ban ya lam katu kan ni rong ba na kondusi ngan kedung chief minister kata ada ke burom ke bengi jo ya lek baro kata na duk ba yok state ke mekalia ba ke legacy bagi nong ya lam sa kelak jo melen ini debat kumi ke VP rum le to ya kilak ba man kan dutrik maybe ki kwa ban keduk terayu CM terayu sa ay appointment ni ki ane ke jing melen ni bon sen ya bagi don kanu isu don ki isu ko bing ha flak po house ha ko balong session don ki issue yes ni have in the form of delegation to chief minister ni to minister in such kind of department tebat nong banyak lampai ba sa secretariat banyak lampai ba sa kanun jakat kalong sibenta ko mapen sarwakai ke por supaya ba beli sa kawai ru ka thu dia yai ka wan jong kino lei no wan kino tre office kino lei ulai hat ka tu kalong ka penton namang ina ga government ni ngim jo le ran banikan kanu issue ka bede ba terayu siam terayu ai kaya uni diskus barki namang asal tu ki kuat manikan bonsi emi terai ngeleng jungi government bonsi ni ke jingkhang ka plie at sa gunta kam tam lo gono lagi isu ke bakam long serious kono concern we are agree let us discuss it collectively all the 60 MLA kai ga problem tebanong don isu be ya lampai ba don isu are lampai ba don isu balai lampai ba de kan sadon ga porin sa arki pai ba mai pai ba ki jied yang ini banta ban sakri ki mdai ne banta halor ki deb jing in penduk thi ai ki ta kata bon sin ki leader jungi ki labu ki legacy kumno bani kan ki isu pai ba teng don ge isu ne himan ki CM ki one in the form of delegation don ki member ka tu kan ki jied don ki isu jong dis council ki one ka tu kan ki member ki do CM don ganu isu jong gerong ba asong ki form sin ju gerong ba asong ki kendo ek sarkar that's how we move how we run the governments teng ayo so malumala ko mo phin man katukan ni ki VP kala ban krep ane wan sekretariat no problem sarkar tharai usi mula so tu ke bede man le tang ko nga nong kanu ka political party ngamong tang VP ni pedeng so ba ban ni kan ni isu jong pai ba nang matang jingba nak mentah je bang piang kelak ban ke VP kelak ban ke Kongres ke UDP ke ruling party kanu ke bawan ro ni so ma ban piang ke bro nak mentah ke jing ba ban ni tai ni halor ki isu jong pai ba jong ni teban nong don isu weru khot pai ba ar khot pai ba balar khot pai ba ta kunu ni trekam kamu ladangi kum kenu yalam hab yalam pai ba kat sebelai we are not fit to be nong yalam nim fit ban nong mengi degi nong yalam pai ba ni hab ku yalam pai ba kat sebelai upai ba ula ajek kenang ini men represent nek mantah jo te ada pio man ke jing isu hab yalam upai ba ban khot ni le chkanu te ka tamun ngile arang ni ke so junga marwe ke so junga marwe kumno yalam la nga kum ga won nar teng ka jet yang le ka no isu junga nar teng hab yalam upai ba tem to yu ngon kum umle emeli hante la nga hab khot ale pai ba ile lang ban nga I'm not fit to be the leaders for that respective constituency Tekening akar part, ikan unu ke party ke badan ke jimut panikan. I think the door is open for all the party. Kum ke sarkar juga berlaku.